Bano njengawo ususu futhi ufuna ngathi udumisa kukhona abakubone wenza iphupha ushaya ngathi awabonanga siza wena oqhubeka makufika labantu abangakuphiwa abakubona ubheda ubona phethe ukhiye wezulu ngoba sonke silinda umusa uzolingena yebo oh yes Lord any favor uNkulunkulu akusize ngayo ukugcwala kwamadoda nomama ubusisiwe esizalweni sanyoko noyihlo indoda nomama ngalandeni noma yini iyouth yonke into bamuva fast abantu abasha kodwa masubona amadoda okwazi ukuthi uzakhuluma alala uthi ngiswela amandla nokwatshela wonke lamadoda ngoba manje la ahlele emakomidini waseve ekomidini uyindoda nepolitiki yebo uhleli nomfundisi usofa kanti ubhida uthi kazi komgadlani njengoba lina nizophekwa nani madoda ukufunda ivision haleluya ngoba indoda ethandazayo ipheka ibhodo layise okumfundisi wakhe link yomona amadoda awu9 kodwa engathandazi hamba ngibuza la sizalwa khona eFaith Mission amadoda awu9 abesifazane bonke abekho amadoda kodwa awu9 tu wona phethe umbono amadoda wonke asebenza drive ama truck awathandazi abafazi bonke bahamba nawe inkonzo bathandaza kodwa beke ekomidini yiko mothi ubeka imove bathi kwenzelani lokho ngoba bonke abekho la uthandaza khona yiko kuyingozi uma nebandla lisonta ngesonto kuphela but nenzuku ngabikho ngoba uNkulunkulu ukhuluma kakhulu but nenzuku ngesonto sokuze noprogram iqondile ubusisema unabantu abahamba nawe phakathi nenkonzo hayi Sunday ngoba iSunday ine program encane enohlelo oluthize kuzoqoqa imali kwenziwa izinto kodwa phakathi nenzuku uJehova uyabhodla yiko wonke amabandla savala inkonzo aphathi nenzuku soyebukana ngesonto sibanga inwele sibanga amahili sibanga yonke lenyakanyaka kanti kube siyafika ngolwesibili noma ngolwesithathu noma so7 kuyomselo uphethe uhlelo umuntu uyacula omunye uyafaka omunye uyashumayela siwenzele umsebenzi kodwa yonke into yavala ngoba ibandla sokuba ifashion show nala dolobheni lethu bangenile abaronki ngoba ninabazana nithandazi futhi ngiyasaba ukubatshela ngoba nisaba ukufa udala dolobheni lethu sebekhona abangabizwanga abasibizile bethanda imali ngoba bekuthanda ngoba usashumela kamnandi kanje abantu abaningi abanastela nokhuluma ngemali la ukuthi kwenziwelani ukuthi upakisa ngalamba laba phethe imithi labeza wonke lenyakanyaka nje baqala bengcwele njenganayo yebo balambiswa amakholo babonda ukulamba lokho ngekusisendawo